Radu-radu petampak kam karina ibas gendang kekamatan ibereken man baru puluaro nggo kakamlano bapak ning kami sekali nandai ning kami sekali sebab bas dahin pasti sekalenda bapak nandai aron kami itu akan ibas dahin taeda terkhusus manandai arone jujung ngendu simrat mekap kang tanggung jawab dugalang man teman-teman naro bagi pekam kerina Bapak Aron puluh karinana kenca pake du ose adat ertambah dolat daging do terbe kam kari ngaturkan teman-teman muda-mudi karang taruna karina sebab ijah tanggung jawab Bapak nandek puluh arone kam kari pegedang ranan ku orang tuan penungkunan agi kakana entahlah kari arus gendange ulah be palundu gendangna sekalak penungkunan kam kari man orang tuan arus tahlang gendang turang entah impang ibas kam itu akan bas dahin-dahine masuk kelakuman baru sada sorang kuras turang nandai beruginting arsehat na kam karina bapa nandai aron sukses min karina na sekolah do silengar dakin dat pendakin sangap kam siang gosir dakin silengar dat jodoh mekuah memang ate tapi ugaban praten di batakap si terjadi adilit surah-surah dungulit jodoh du jujur si madan itiluang megi totom ta megi Tuhan di batang nggo si barbagai puluh aron nandai Bapak Aron gelah si benakan erguro-guro bas berngisi senda si barbagai melebih aku nohkan kata pasu-pasu maka bagai mabang sogi odakan saja gendang tenda lebih abang gelahna semangat puluh Bapak ras nande arone sedenda bersikap-sikap kam si mantap kuda rah kam kari kuda atas kamar lebu mengendam ing kami
Iya Harun Surah. Putar.
Ya, bujuran kami Mang Badu. Bapak Ron, Nadaron.